mbere yuko mama 23 AFC yataka Burundi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndavuga General Neva mama 23 binyuze mu butumwa Corneille Nangaa yandikiye Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye amuhaye gasopo amusaba ikintu gikomeye cyane. Ndakubwiza ukuri ko ubutumwa mbuguyeho nkahita mbona ko ibintu bisa n'ibyahinduye isura. Buretse kuba Corneille Nangaa atanze gasopo kuri Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ku butumwa ngiye kugusomera, ndanakubwira ko hari indi baruwa ndende Corneille Nangaa wa AFC M23 amaze koherereza Joel Lorenzo, Perezida wa Angola wari watumiye AFC M23 mu bigano byo guhuza inyeshyamba za AFC M23 na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Nibiki mama 23 ya General Sultani Makenga yaba itangiye gukina? Birasa nkaho ari umukino wundi umaze gutangira. Reka nkubwire ko ngiye kurambura page zikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri diplomasi, mu butasi ndetse na politiki mpuzamahanga. Buretse ibyo ndaza kukubwira inkuru mbi kuri mama 23 mu gace ka Makobora, ukuzimu kwasamye gukomeje kumira abarwanyi benshi. Uraza gusobanukirwa naho page zitangiye kwerekeza. Ariko kandi buretse ibyo ndaza kukubwira ibyo muri territoire ya Walikale ndetse na Masisi. Mama 23 yongeye gutungura benshi. Reka nkubwire ko izi ari page ziremereye cyane, page zigaruka ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka manze ngusomere ubutumwa bwanditswe na Corneille Nangaa bwandikirwa Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko ari integuza y'ibitero bya AFC M23 ku Burundi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Corneille Nangaa yagize ati: urebye uko ubuzima bw'ubutabazi bwifashe nabi cyane ku baturage bacu b'abanyekongo bahungiye ku butaka bw'u Burundi, turasaba mu cyubahiro ko umupaka wafungurwa kugira ngo ababyifuza babashe gusubira mu gihugu cyabo banyuze ku mupaka Gatumba mu mutekano usesuye, mu cyubahiro no mwituze. Ni muri urwo rwego tuributsa ko ku ruhande rwacu twafashe ingamba nk'izo zo korohereza abarundi bashakaga gusubira mu gihugu cyabo kavukire. Bityo rero turasaba ko abanyekongo bari mu Burundi nabo bahabwa uburyo bungana, nubwo bagafatwa mu buryo bungana. Aya ni amagambo akomeye cyane Corneille Nangaa yabwiye General Neva, Perezida w'u Burundi. Hari n'abashyize hanze ubundi butumwa buvuga nanone ibyiyongereye kuri iyo nyandiko Corneille Nangaa yandikiye Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ngo yamwoherereje amashusho arimo video n'amafoto yerekana uburibwe abaturage b'abanyekongo, ababyeyi bahetse impinja bari guhura nabwo kubera kwiyahura mu mugezi wa Ruzizi bashaka kwambuka ngo basubire mu gihugu cyabo kubera ko babujijwe kwambuka. Ndetse yongeraho n'ubuzima bw'abantu bagera kuri 53 bamaze kugwa mu nkambi z'impunzi z'abanyekongo kubera kudahabwa iby'ingenzi nkenerwa. Birasa nkaho ari page zikomeye cyane. Mbibutse ko ubu butumwa bwa Corneille Nangaa yohereje Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye buza bukurikiye amakuru yari yashyizwe hanze n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ryatangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko impunzi zirenga 50 zahunze imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimaze gupfira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Iri shami ryavuze ko abantu 53 bapfuye banditswe, abagera kuri 25 bapfuye bazize icyorezo cya kolera, mu gihe abandi 6 bapfuye bazize kugira amaraso make ndetse n'izindi ngaruka ziterwa n'imirire mibi. Umuryango w'abibumbye wavuze ko ukorana na Minisiteri y'Ubuzima n'abandi bafatanyabikorwa mu gukora iperereza ku cyateye izindi mpfu. UNHCR yavuze ko abanyekongo barenga 100,000 bahungiye mu Burundi kuva imirwano hafi y'umupaka yakomera mu ntangiro z'ukwezi kwa 12 bikarangira inyeshyamba za AFC M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Jean-Jacques Purusi, Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo aho Uvira iherereye, yavuze ko ikibazo kiri mu Burundi ari umubabaro kandi ko ari ikibazo kibagiranye rwose n'umuryango mpuzamahanga ndetse n'itangazamakuru. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'imibereho myiza y'abaturage muri Kongo yavuze ko igiye gukora ubutumwa bw'ubutabazi bwo gufasha abanyekongo bahungiye mu Burundi batanga ibiryo, imiti n'ibindi bitari ibiribwa.
umuvugizi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera impunzi n'abantu badafite ubwenegihugu ntiyitabye telefone cyangwa ngo asubize icyifuzo yohererejwe gisaba ibisobanuro. Birasa nkaho imbere mu gihugu cy'u Burundi hashobora kuba hari kubera ubwicanyi ndengakamere buri kuva ku buzima bubi buri guterwa nuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye butari guha agaciro imibereho y'impunzi z'abanyekongo. None se mama 23 gasopo yatanzwe na Corneille Nangaa iraza kurangira igiye kubohoza abaturage barenga 100,000 ngo b'abanyekongo bagiye nk'impunzi muri iki gihugu cy'u Burundi? Birasa nk'ari page zikomeye cyane abantu muri gutinya kugarukaho, ariko page ikomeye cyane. Gusa nubwo ibyo byose bimeze gutyo, reka nkubwire ko ntigutegurira kuza kukubwira inkuru mbi kuri General Sultani Makenga. Ibikomeza n'ubundi kuzamura ububabare kuri we, bishobora kuza kurangira atangiye ibitero bikomeye cyane ku Burundi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusa mbere yuko nkugezaho iyo nkuru ikomeye cyane, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kiravuga ko cyaburijemo igitero cyagabwe n'inyeshyamba za AFC M23 mu gace ka Katongo muri territoire ya Uvira, intara ya Kivu y'Amajyepfo, mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru agera ku biro ntaramakuru by'abanyekongo ASP ava mu gisirikare bivuga. Amakuru agira ati igitero cyaburijwemo na FARDC mu rukerera mama 23 AFC yagabye ibitero ku birindiro bya FARDC cyane cyane mu gace ka Katongo. Igitero cyari kigamije gusenya imirongo y'ingabo za FARDC hagamijwe kwagurira igitero mu tundi turere, ariko ingwe ziteguye neza kandi ziri maso zihagazeho mu buryo bukomeye, bituma abateye barwana basubira inyuma mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibi bikaba byavuzwe na Captain Sylvain Bijano, umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare muri FARDC. Yatangaje ko AFC M23 yongereye ingabo n'ibikoresho umunsi wose kuva kwa gatanu tariki 9 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, hamwe n'amakamyo menshi yuzuyemo abarwanyi, yizera kugaba igitero gishya ku buryo bworoshye. Aya ni amakuru y'ingenzi ava ku mirongo y'imbere y'urugamba. Gusa andi makuru y'ingenzi yangezeho agira ati umuvugizi w'akarere ka 33 ka gisirikare ka FARDC yanagaragaje ko ubutasi bwa gisirikare bwatangaje ko amakamyo 19 ya fuso yuzuye abarwanyi n'intwaro yageze mu mujyi wa Bukavu, hagamijwe kongera umubare, hagamijwe kugaba ibitero ku birindiro bitandukanye by'ingabo za leta ya Kongo, cyane cyane Katongo na Kivovo. Captain Bijano ati intego yacu ni ukwigarura uturere twose twigaruriwe na AFC M23 kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo izakomeza kuba imwe kandi itagabanyijwe na busa. Yongeyeho ko igikurikiraho ari ukongera kwigarurira uturere twigaruriwe harimo umujyi wa Uvira, Kamanyora, Nyangezi, Bukavu, Goma, Rucuru kugeza Bunagana. Aya ni amagambo ari kuvugirwa imbere mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande ikikubwira ko page zikomeje gukomera cyane, hari amakuru y'ingenzi mu kanya amaze kungeraho n'ubundi agaragaza ko ibintu byongeye kuba bibi cyane. Impamvu mbivuze ni inkuru imaze kungeraho aho andakava wanjye angeje amakuru agira ati hagati ya Masisi na Walikare ibintu byatangiye kuba bibi cyane, by'umwihariko mu gace ka Nyamaboko ndetse na Waloya Yungu. Muri ako gace mama 23 AFC yongereye intwaro ziremereye cyane, by'umwihariko mu gace ka Gasopo na Kazinga. Aya ni amakuru y'ingenzi angezeho mu kanya gato gashize, ati AFC M23 yongereye intwaro ziremereye cyane, yakuraga muri Masisi Centre na Nyabyondo, izongera mu bice by'ingenzi biri mu buryo bubiri bukomeye cyane. Yaba muri Gasopo yongereyeyo abasirikare ndetse n'intwaro ziremereye cyane, kandi ibyo byahise bigaragaza ko mu gace ka Kanja mu byerekezo bya Gasopo na Kazinga ukongero na Kashebere mama 23 iri kongera imbaraga ku buryo benshi batangiye gutekereza ko hari ibitero biremereye cyane byaba bigiye kuba. Mbibutse ko gukomeza ibirindiro kwa mama 23 biri gukorwa mu gihe hashize icyumweru n'ubundi imirwano isa niyongeye gutangira hagati ya mama 23 n'abari ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo barimo na za Wazarendo, by'umwihariko mu gace ka Gatoyi muri Masisi
hari kuvugwa ko hari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye cyane. Hari amakuru y'ingenzi yatugezeho agira ati uku kongera intwaro n'abasirikare kwa M23 muri ibi byerekezo biragaragaza ko Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri muri teritwari ya Masisi ndetse na Woloya ya Yungu muri teritwari ya Walikale hashobora kuba hagiye kuba ibintu bidasanzwe. Biravuga ko M23 iri gushaka gupfumura ayishaka inzira zisa nko kwinjira mu buryo bworoshye muri teritwari ya Walikale isanzwe ifitemo ibirindiro, ariko ikaba ishaka gukora mu buryo ishobora kuzenguruka ikanyura muri aka gace ka Waloya Yungu muri Walikale ifite imbaraga zihambaye cyane. Izi ni page zikomeye kandi zikakaye tugarukaho ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga. Reka nkubwire uburibwe bukomeye cyane bwabereye Makobora kuri General Sultani Makenga. Ikaze kuri iyi page nayo ikomeye cyane. Yego biteye ubwoba, ariko mwihangane turambure page uko imaze kongeraho kose. Birasa nkaho ari inkuru mbi kuri General Sultan Makenga, mugaba w'ikirenga w'ingabo za ARC M23. Birasa nkaho urugamba rwa Makobora rwongeye kuba rubi cyane. Ukuzimu kwasamye ku basirikare ba M23 kwabereye muri Makobora. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iza Tanzania, iz'u Burundi zimaze gukora ikibi giteye ubwoba. Amakuru yangezeho ashimangira ko Hibu Special Force, Anaconda Special Force ndetse na Garde Republicaine, ingabo zirinda abayobozi bakuru barimo n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze gukora ikibi. Inkuru ya mbere itangira ku munsi w'ejo, ariko ikagaragaza ko abarwanyi ba M23 binjiye mu buryo bwo kugira ngo basabote, batandukanye umwanzi, bamucokoze nawe akora amakosa mu guhubuka ahabwa ibihano bikomeye cyane. Binjiriye defense z'ingabo za leta. Aba uko bagabye igitero, uwampaye amakuru ntabwo yigeze anyerurira umubare wabo, ariko bari bameze nk'aba advance party ba M23 AFC. Uko bagabye igitero ntabwo bigeze bagaruka. Muratekereza? Ntabwo bigeze bagaruka. Uwampaye amakuru yagize ati bari hagati ya 40 na 80, kandi ibyo nibyo byatumye biba bibi cyane. Twatekereje ko bashobora kuba bafashwe matekwa, ariko nta bimenyetso na bimwe. Yaba GPS bari bambaye zose zamaze gushyirwa hasi, turazikurikira nta kintu tubona. Abasirikare bacu baburiwe irengero. Nkimara kugwa kuri aya makuru nahise ntekereza ko hari igitendo cyaba kiri kuba muri Makobora. Reka nkubwire gato, Makobora murabizi neza ko yagenzurwaga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abari muri coalition nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Nyuma gato mwaje kumenya urugamba rwatumye M23 ihacakira. Buretse ibyo, M23 yaje kongera gukora withdraw isohoka muri Makobora, hasubiramo ingabo za leta. Icyo gihe amakuru yangezeho yavuze ko M23 iri muri defense zayo zitegeye Makobora. Ariko gutanga icyo cyuho cyo kwinjira kw'ingabo za coalition muri Makobora nanone M23 igasohokamo, birasa nkaho byashyizemo noneho imbaraga zidasanzwe. Umwe mu bahanga mu bya gisirikare akaba umuvetera mu gisirikare yagize ati M23 birashoboka ko yagiye gusabota kugira ngo itatanye imbaraga z'umwanzi, ariko ikajya gusabota yamaze kwitegurwa. Abagiye bose birumvikana bahise babatageti, nta numwe yagombaga kugaruka. Biranashoboka ko hari abafashwe matekwa mu rwego rwo kugira ngo nibura nabo babakuremo amakuru, na za casualty bakaba bari kuzivurira kugira ngo bamenye amakuru y'ingenzi akomeye cyane. Ibintu bigiye gusandara muri iki gitondo ubwo bivuzwe ko hari abandi basirikare ba M23 bagiye gushakisha bagenzi babo bagiye ejo ntibagaruka. Bivugwa ko habaye urugamba rukomeye cyane. Umusirikare wese witwa kakomeye mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ari muri Makobora. Birasa nkaho bari gutegura urugamba rugambiriye kwisubiza Uvira, nubwo bisa nkaho bidashoboka.
amakuru y'ingenzi yangezeho kandi agira ati nyuma y'uko bibogobogo cyangwa se bikobokobo nk'uko wabivuga imaze kuba tombe ikagwa mu biganza bya General Sultan Makenga, birasa nkaho bari kurema uburyo bushobora kuba bushaka kujya gukatinga inzira zose zinjira muri Makobora, ariko bivugwa ko kubera ko bigobogobo isa nkaho n'ubundi nayo iri hejuru ya Baraka mama 23 ishaka kujya gusabota muri Baraka kugira ngo Makobokobo hataza kuba habona umusada uvuye Baraka. Birasa nkaho ari page ziremereye cyane kandi page zikomeye. Amakuru y'ingenzi agira ati ubwo ab'ingenzi muri mama 23 bapangaga urugamba muri iki gitondo imbere y'ikarita y'iki cyerekezo cyose, General Sultan Makenga yongeye kumvikana agira ati hagomba kuba ubwishyu ku kiguzi cyose gishoboka ku basore banjye batari kugaragara, kandi mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo izo FDLR izo ngabo z'u Burundi zihabwe ibihano bya nyuma bishoboka mu rwego rwo kugira ngo tube duciye agasuzuguro k'imbaraga ziri kuzanwa Baraka zivuye imbere mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa neza ko ingabo z'u Burundi FDLR bari kuza ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bambaye impuzankano y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ibigaragaza ko urugamba rwongeye kwinjiramo noneho ibindi bintu bidasanzwe. Umwe mu bantu bakomeye cyane muri mama 23 yongeye kundya kara agira ati hari inkuru wansabye mu ijoro ariko ntabwo nabonye umwanya wo kuyiguha. Ni indege y'ubutasi, ni indege ishobora no kugaba ibitero ariko idashobora kuresista amasaha menshi mu kirere ya Tanzania, yari iri hejuru y'amazi y'icyaga Tanganyika, kandi ku ruhande rwacu yatinze iminota mike tuyereka ko twamaze kwibona kuko twayihaye sinyare iva mu misozi ihita igenda. Birasa nkaho bari guhiga ubwato bwacu bw'intambara buri rwagati mu kiyaga Tanganyika. Reka mbabwire gato, ubu bwato bwa mama 23 biravugwa ko bwatangiye gutitiza igisirikare cya Kongo, icy'u Burundi ndetse na Tanzania, kuko n'ubwato bushobora kugenda metero 15 bugacubira bukamara iminota runaka bukongera bukazamuka. Birasa nkaho hari ubwato twavuga ko atari submarine, ariko nanone wafata nka submarine, ubwato bucubira bukongera bukazamuka. Ibyo nibyo byatumye indege y'ubutasi ya Tanzania iza muri iki cyerekezo, kuko bivugwa ko abatanzania batangiye kumva imbaraga ziremereye cyane za mama 23 muri iki kiyaga Tanganyika. Buretse ibyo kandi ku rundi ruhande Cibitoki ubwoba ni bwose, turi mu burengerazuba bw'u Burundi. Amakuru ingenzi ava muri Cibitoki avuga ko ingabo z'u Burundi ziri gukomeza kwiyongera muri ibi byerekezo, ariko abaturage bakaba bamaze kugira ubwoba kuko hari ikintu kiri kuba kinini cyane. Abari koherezwa muri ibi byerekezo biravugwa ko bafite ukuvuga ikinyarwanda cyane. Birasa nkaho ari page zikomeye cyane ku mutekano, politiki na diplomacy mu rwego mpuzamahanga. Reka mbabwire gato, ni article ingezeho nyiri muri studio uva Makobora werekeza Kigongo. Hari kumvikanira urusaku rw'ibiturika bihambaye cyane. Ikintu gikomeye ngo nuko mama 23 mu cyerekezo cyegereye neza Kigongo ariho ifite ubwato buri kurasa Makobora. Birasa nkaho akababaro kuri General Sultan Makenga gashobora kuza kwishyurirwa muri ibi bitendo biri kuba. Iyi ni page iremereye cyane kandi page ikomeye igaruka ku mutekano, politiki na diplomacy mu rwego mpuzamahanga. Turacyari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Gusa hari amakuru y'ingenzi angezeho mu kanya gato gashize, amakuru aremereye cyane avuze ko AFC M23 yongeye guca gasuzuguro gakomeye cyane. Na makuru y'ingenzi angezeho ariko avuye i Rwanda muri Angola. Na makuru ushaka kugira ngo ngusomere uko aje bigendanye nuko isoko y'amakuru iyatanze. Amakuru agira ati dushingiye ku magambo menshi ya bwana Felix Tshisekedi, dufite ubwoba ko igitekerezo cyo gushyiraho uburyo bushya bw'ibiganiro ari we, ahubwo ari ikindi gikorwa cyo kugerageza gukoresha abafite uruhare bose nk'uko asanzwe bikora. Igihe cyose uburyo
butakimukwiriye, agerageza kuzana amanyanga. Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa AFC 23, mu ibaruwa yandikiye perezida wa Angola João Lourenço asubiza ubutumire bwatanzwe